palawa mi chiminau na chu e ni sham in rakap training kai tarding atim tua chinram kul palawa peng mi semi khwala chema an khona a chin mi phun minau na chu kumhe reteng kumkul kuma kar February ni khata rakap training kai tarding in ni athan thai ase hi rakap training kai tar mi a him sham in kai tar atim min ha kongjong thai ase phone kho pakhata munung pakhat sila munung panhi in nang kaila training adi mechin mi phun manau na chu anum nak khwa akir kon han ha in andu ning pau in khotlon nak la umkal nak kha nola pin halo tia komi pakhat ni achim khwa angan mi sia chun kho khata manung panhi nang kaila khwa am he mi sia chun kho khata manung pakhat nang kaila tia na than phone na chun komi pakhat ni achim dan chun rakap training kai he ni hlei nga rong raw ahar achun rajong atuk tar na dulau bu in an hek chom in atu bantuk in training guiding in au na reserve rakaba achin ha yangkong manle tile ramdang na chupina khodang jong a ton loading in aven peng na tia achim thai ase alun che jar jong a khan semi kho chung mi sang cheu kada rakap na ni in khat lut in milu le mapung tin te polan chakong thai ase semi kho manung pakhat ni achim dan chun zai thong pang man than nak lo in manung pathum chon ra in ke ba an lut chwa chun in melu an rel chupina mapun tin jong an chek khoi ka in dara min si as e sira kap dan si khoi ka dan si ti fiang an thailo zai ronga da atu man tong an chek ti jong an thai phone lo chun huwa atu man tuk in ni sham in ra kap theni kai tar ding atim to kong an thai hi se ti achim semi kho hen achi si ra kap phujong an CDF palawa la ate sira kap lai ka daw na fa runga nai song in rakap thajang ase sira kap ni achap na jong thai ase